Bancada PD lamenta o transporte público nebe lao latui regulamento nebe iha ona. Deputado Bancada PD, Alessandrino Nunes, afirma transporte público hanesam microlet hobbies halo movimento iha capital dele lao latuir ordem nebe iha ona. Tuirnia observação, microlet barak maktula ka hatum passageiros sira conforme sirani hakarak, no lato iha direção nebe termina ona. Agrupamento kemacetan makas tetes. Hawa tu fokal itu buat kompani. Koraba transporte publiko liu mikrolet. Itare kata mikrolet jarane kala rumah lao latir orden liu cuando sira tu hatum o hasai pasajero sira conforme serniara. Dalam rumah para kita siha lampu merah ini kurban ini sira para kita. Imol tidak nemos bel pun ini desastre banyak. Agar tambah nema ka kita hamento karik tengki iha halte bas tambah iha fatin berbay nasan sira ia fatin para kukulaema ia fatin mus para kuhasaema. Kalau la sala entre distancia 6 metros en 6 metros ini dia halte bas para que no belehin belahatun ema heba belahasa ema para tu bele diminuir tuan agrupamento para konovar transporte público e da fale ne tu sugere Hanesan ia ponte kulhung, nibe sempre moço engarrafamento, banhira tempo da der holoraik, ida ne precisa moço segurança trânsito para bela segura engarrafamento nebe iha. Deputado Alessandrino moço zera ba governo, atu hare fating nebe diakliu para bela sai terminal internasional ida iha tasitolo. Imelda Fatima, Televisão Timor Post. Janela Informação, Ben Roto. Atau informação atual dia Clio, que tahaluha. Anehan botão subscribe, like, halo, comentário, no fahatutan ba media social Roto.